ka jingle jong ki Paidbah nong snong ya ka Mariang da ka jing Burom ni nyoko re ka kalon ra ka jing pangnu ki weipat ki basumar ya ka long kaman jo ka Mariang khamtam habide bat ka Khuid ka suba jong ka kane ka jing ja ka snong lum pengat mutinagar ha ka we ni klau ka bade jong ka forest department ya ka jing bret pathar ba le dusman da ki katu kaningut ki bom nyokor ya ka Khuid ka suba jong ka saudong saukun khamtam man pane pensa ya ka jingitnat jong ka klau da ka berat pathari kan ja plastik bat 4 km ki bitor kawan ra ru ka jingma namar kedai ru ka klau ka badan marjan bat ka madan yele kai jong ki khana nakal yang we ni ki samla ba e ba sngotunat ban yat kai ki klau ki butam ban yo ring ba phem sim mikil air pengat ba sngotunan habu yo i ki ne ki ek ui pangnu de ka jingle pathar jong ki breu bat habayo ban ekran bat uniu samla ban pau jing sngosi ya ka ni ka jingle bat ka jing bom nyokor bat Burom ya ka jing ngam jong ka Mariang bat na kaliang nu samla ulakan tu ki Paidbah bakin smart Khuid bat Burom bhai ka Mariang kum bakin nyokor le de Namar ba ka klau ka dei ka ba kodor bat na ta ka kwat khya bat ulakan tu ru ki dor ba snong khamta me ka forest ban Paidbah company ke banom aila de ki breu ban le dusman ni ki klau ki batam bat pane pensaru e Khuid ka suba jong ki klau ini ka dia signboard yang betul lidi sana kini ba kani dia ba IY macam tayo ya ki student body begini lah kai ni pergi buat sya pencana ni kani di reserve forest buat pergi ya forest permit kelayuan dan permission betul pencana apa atas kamu haduk mentar rupai aduh tak cepat Khuid pat penpra nya aku bu masak marjan ni ka klau sung diau kan buat selong ni ni wan cash klau men yo air pangat tema sendrung klau lalap bikin yo nak kli kan ni ba balai kan ka klau ka apa forest department balai ka forest department campaign kan ni bagi ni forest guard leki one patch ni klau buon gi dong pinrung kham chapo le pinlap gi buon gi dong ya di kia ne dong gi drop so mele kata kan patch menchua lagi nak kum dang red menchua gi forest guard menchua ki wan ya bi klau menta pangam juing duduk banga sia katus nam ngal ayat klang am juing forest guard mun ya tengah karpat ya forest department bukan simkia ni kan ne tak pej kan ni kan nyut ni ru pej kami kali nyut sini kadang tas ben te khmat ru bahaya ba kalau ngok boleh giwan berat pa ni kan man ka license tiau siwan kit nyut sini tiga ka khobor tu pi ki Paidbah nong snong seba khawi ka klau Namar klau ka de ka ba ai king oh ini ban Burom ni klau dengan Burom ke jing thau jung blai te kum dong ngin Burom jadi tapi iet ju blai kambut pham Burom ma jing thau jung Burom jing thau itu kum do pi nga iet ju blai pangarung sakram per step do nem sngi ai banyo le pangat ne ban pangat le dia sim ngai iman kum kini diau wa min sim le jong biar tengah tinggal kepat ki beri ki bayat kai bawan lek kai ni madan bakin dompet jebok kan bakin sumar ke Mariang bat nga kepat ka forest department baka dorbas no lupa bakin simkia kan ya bakin Khuid kan ni jebok kan tak ketai bat ban penek ban penek ke Mariang api ne itu ki bilar pepat tengah kepat gitu beliau bagi belum penpat dah ban berat ban lat beliau ban sah periat